piwe bakalempung barpuwe jong tau senam lakam no mata kasih. Nang tapat kajing keman dengan pernah yapi nang benta kalempung kaba alpual kaban long senam ajal pusan kan selong hamal bisu. Terjing kemarin ke Baksra, beli terkira, penggilala, wan pendap, yakni kasih, kam tambe, wan pentung penting hak kerteng jong utra. Dia yakni kalama minum pan ai secara sok listrik marbisu, insasyem hiswa mangi kaseng samla parish Katolik parish marbisu, teman idang penkre, ya kalempung kebansawan jong SACYM Zone 4. Apo parish marbisu dada kajing teman ngakot ngawe repi para samna imei pa ki happy baret yapi min priang suha lupa nadu muta bafinya poilang ausnan arzal apun rio au penai Januari kata jong ka convention jong ka SACYM Zone 4 dai dada kajing teman au boleh trakira apriang suha lupa ipi nadu muta boleh sibo. Saya sengai kublai pibaro ibai pibai tham tam tungi thap kiti kerpang ye samla jungi balale bha ya thap jam to kiti bayang cebol kani ro sei lagi kiti ban ya thap kiti kerpang ye kini samla jungi to ukto kan dai balale Awe kaduk sa babha kabangi dai ban ai sheporo kadaisis kujungi dai nang ni namar bisu Namar balai ngai iba hilong tiba kongo
kilong berbor ki kena samla ki beri belai badai nama kita gedau ngilala penpengkut haga badai mendai ban slow fla mendai ban slow hair ban ong mentau senam ngimyo syaf